Niyan na. Oh, di ka pa kayo mapangukot. At hindi ka pa kayo baka paningidigi. Di ka pa kayo. Na inisapar panunabi, tano diniwaya. Na inisapar unabi, baka sembayang, baka nangagsalang. So bata ka na, baka ruin na. Ang biro ka, Allahu Akbar, nabaro ka ilay sa langit. Ano makailay ka, natingin ni Piniministro ka, kaya sukarang. Atan na, mamumuglan doon. Dito ka pa kayo. Na ikadua, na uba ka no sembayang, pipipidin ka no kamakaroon. Di ka ba kayo, baka si may Allahu Akbar. Nagiging nga marano, na gusto nagiging kasi may nga marano, na tanto kumabagari niya. Oy, ganun ni kaya paka inam na istay diwa. Berilay ako ni ubanap ko sugato. Ano ni kaya paka mo kunan yun, na tumininig yun ako sambay ngayon, nabiniro ka no siya pala. Ino ka no to di paging sex life. Ano ka no to di pagpichat eh. Di ba istay lang yung marano? Ako ginawa sa'yo. Ditik ito. Astagfirullah wala niyo. Si ibu to siyo na ako imam. Baka imam. Si ibu to siyo na ako ayam ananiya na imam ang kuta ka paningidingin. Ang kayo no, nakagip ngirawa. Istakimu wa'atadilu. Istakimu wa'atadilu. Nagiti ka pa ka dingin yan. Nasa ka, kayo dingin na ka. So kalabi istakimu. Hindi ataw no. Nakagida ataw. Nadikay na ano ba kasi di kuha. Ay lang, nandali ka pa kakuha na ka. Napag-street na kan pipiya sulawas ka. Napag-rin siya na kasuwain nga. Kailangan na suwain nga. Ilan yung suwain niyo. Ate suwain niyo. Aya ai. Na usisi asbangan. Na suwain nga. Naging masusuwain nga. Iya. Iya kay street wain nga. Kailangan na kumar ka na makaantap sa depan. Nahilayin nyo man nakasimbayan niyo. Kasubra ka no sa malalapo. Umigiro ka no siya. Nandun to sa sango. So sabi ko nasa nga pasa sango sa bumberan. Nasa isaw na si Sabelo eh. Natunay niya suta kasi siya. Kailangan na ayaw ano niya na supiil ang kaya kasi may na masway. Abasap si may ano na inudang kasi pa sinapagarin siya. Prilayo nga pagregulayo. Na kailangan abasap si may nga na makawa na kaso sambay nga ka. Na pagarin siya na kadin siya kapaka tinikir. Tamang ko ay nga na pagilay na ka. So mga degree siya na. Mapasad, na piniyata ka din, napakababagan na kasuniyata ka, na ipuro ka limangan, na kailangan na sulimangan, na pantag ginawa ka. Ano diniwa yan? Ano ba ka noon ginawa? Mata na ginigan, yung ginawa na di subra. Ginawa mo lang, Allahu Akbar. Swag Manot tanu pipi ada sambil tanu ega bubun diterima. Netara istri itu ka. Ini nga semua ingat. Lagi no kasi na. Pakapunta mo rin dia. Allahu Akbar. Napagilay na kan lagi utak ke diketaja beneng ka. Alhamdulillah. Baka pipi di gabawan. Gila. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, relay ko niyo kang isu imam tanong na desi. Atau niyo Antoni karibatan ng mga imam. Aya buah kapembeti iran sa Fatihah aperfect na igira matanu. Na igira da katanuginan ya kagugun. Kailangan naman na sumatanu baru kena bermatanu lagi-lagi dujo Fatihah. Lagi-lagi dunia Fatihah. Ibaratnya na pagkatano gaw, lagi na kan. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi tika tanugi ano? Gitu kan umbetian. Na umbeti ana ka mausupati kana bematan na gitu mabikatinya. Oh. Angga deben na suara. Gitu ni dupet lagi tenaga. Naging gaya kasimbe na tanuna ikira matanu na tantunya nu nagi aku kuru-kurupan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Nah. Aya mana nian? Na ikira apa kata tanugan nian? Na pipi-pipian yan. Okay, na umada so katanugi ang ka, di ba, di umatanugu. Na ilang nga kamatian na, Allah, alhamdulillah, wala pa. Ino ka ito pa kami dyan. Baan na miyato nakakita, bagirada katanugi na magaan. Na igira matanug na malumbat. Ana na miyato nung nakita, buda. Diyan. Kailangan na sanja katiyo pati na katiyo. Di ba gagdamiwa ya? Asumbengan no sa Aisa na matiti na sumbengan no sa dugur na dikiti. Ngayon na may makageng nga dikiti. Ida ba tiyo? Na. Mga importante yanan kailangan nakatukawan tano sa giyong kaya ukito kita. Ukito kita kasimbayan. Imanto na magupin ako sa question. Oh. Bela-bela sana wallah ciru mantan waya ka. Iday naman niya kalala ilmu kekuatan siya puna sa panagdaman niya. Puna sa dia enggak iya dinya dikaprasa rasa napi lagi buat. Nah, iki desbikan ilay di rona yaw. Sa widi seminara adna dia kan di demonstration. Ibigay nga sa pakaisi. Na basta ates bikan ya. Allahu Akbar. Oh, gino ano siya. Na makapira sa subhana rabbil azim. Makapira? Makataloong. Na masto mo so isa adi sutelo. Masto mo so isa adi sutelo. Aso isa na miya kuro pakapiya adi sa telo adi na miya kuro pakawa. Tapi gila na naman. Masto mo Allahu Akbar Subhana Rabbil Azim. Nah miya bersama pipi ya. Adi sa Allahu Akbar. Sebenarnya oh ya Allah. Tu ni siya buta ka Ari. Masto mo susati mana miya bala sediba. Adi giyang kota miya kada-kadakan adib na boon. Miya ba na sa ilan yung mana yang na di manas bigo? Makasilang. Subhanallah. Eh matang api akong kiya milyon ni ubena-bena siya. Oy. Pamana ba di kagagaw pa maabal sa nakapipiya? Subhanallah. Ino ka din ngayon, antay di ka dikit-dikit. Oh, ya so tinggi bersih timah mayap ke bersih kan panas. Oh, dah pure man mamburi tu. Oh, nah, bumili ako mana alhamdulillah. Tu ni medula. Oh, agi pihak kagagan sakan na ipengde wakar kan na paano tarima anu sambayang tamu. Oh, ayah ka basay dari na ulak ko na liunda kasay nga na pangangang kasamat mano ka ang kamatan tulako. Aya maano to na tiburo ga pagaman ka na sigurado. Ay dapat sigurado. Lagi na. Api ama kay sisa sa subhana rabbil azim. Aya panu ba matalong? Na amya ber sa kapipiya. Subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Parati ako niyo. Para sigu-sigura dua so sampai yang terimaan. Napa makalumbutan niyo. Di ka ketemu. Oh ay. Sanja kagak na di ka ketemu di sampai. Ay dapat yun. Sabab saan nasa
kuantan betian tan wagi nga question kakasulutan. Oh, nauban na mga pakay sa iyo sa abot sa sambayan ibarat na guni na ipagisira ka na tigira na guru sa marantaw. Diyan ka iya kakasar sa sambayan anto na ingidop ka kasaran. Oh ay, naguan to na iyo kita kabayan. Di ba mga pakay sa iyo nananapamakay sa iyo ura ka nanan. Ano pa nalambo oras tanong. Ami ka pipiya sa ulan-ulan ni manto ka. Raja Abu Barakatan. So ati kayo subai adip sembayan sama segitu. Sadio maaf. Tau na igira at tarawih o Ramadan kepakai sembayang sama segitu. Oke. Melagid o dia maaf anta akat tarawih na melagid nanan au sembayang kau na mapian o di kau sembayang na mapian. So dia maaf na o di ka sembayang sa masjid na karata yang anabay papaligot ko mga bay. Na miyaw maso Ramadan na may simbayang sa masjid at tarawin. Na urong simbayang na kapakay panuto. Di tanong sa pagkakukomiti ka marata na mapiini kakagi subay na doon pa diugat nyo masjid. O ay, malagi nung simbayang ulang taka. Da, napanapala yung kapakay. Ito na, paliwanag ito. Ikadua pa kayo siya. Oh, kaya ka pala ba siya? Tiga ano ba YouTube? Na, anto na asudua ko makapasad magabedas. Tahu na kailangan ang mabetia ta sudua kena bebetan amai ka biya ka teruta deun sa ped anak siya buta nunuto. Atau dati gini dua bauti importante kan ino kita nung nabi. Ay bitiru Rasulullah na sallu kama raaitumuni usalli. Sembayang ano sa lagi dukia sembayang na. Nakagiordir untuk Nabi. Na o pendua ka na may pendua na sugu Nabi. Maapasan ka na gino ka Allahumma salli ala asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Tika upama kami begaga kana kaya patang na tingin na tiyarimad no to ka sunat to. Oy, basta sunat na yusabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarkuhu. Basta sunat na inggulan na ka nang belasang ka na ujing ka inggulan na ada bangong ka narakaan. Oge na kagi sunat na timbaga kay sunat Nabi. Ino kita no Rasulullah. Nah, ikadua mapapadala marwa pa kay siyo. Oh. Amay tigir man ay kadibo di magabedas na miya katiro ako. To na miya betang so abedasan. Ibaratnya na di ka di magabedas di ba? Oh. Adi ka di magabedas na ad na minisir ka. Guminiraw sila na, sisi ka bis bayan labi. Oy, na upama ginawa ko, ito na, miyabata na mga pagkabudas sa kuburungan. Di, so kapag budas na kanabapakabata na di ka ditero, importante na adna ni ataka sa ginta di ka pagkabudas. Ayaw mo di ka pa kaya tiruan na sambayang nawabudas na ka pa kaya di itiruan. Napi so sambayang nagpakaya ko, ibarat yan, perilang umanakan sa kanma ko, ano? Ibarat yan na di ka disimbayan. Di ka disimbayan sa luhura. Di ka disimbayan. Api Aisyah. Oh. Allahu Akbar. Na di ka ditehe. Na tuminin dike. Na di ba patraka atong? Patraka. Na tumitin dike. Na sama na ito na ibu dengan mapasad na. Dua-dua raka atong. Mene nga suwata pendula. Na kuluku pa itaw. Kuluku tunay ni. Ato ako. Nakagia kulung, napakakuha, nakakatabiga awataw to. Na makuha ang awataw to, nakitago ka sa kwarto, namataw ka sa kwarto na tanggalingaw. Na tinigan mo ko, tinigan na ka, nagito, dura ka tabulang mo. Kanaba ka pag-usagi ka ruman. Away. Nayaman na nakuha na ka, naisundi ka ko, kwarto na, tigalan na ka, na, so posisyon na ka na, posisyon na ka. Away. Nadudura ka tabulang, kanaba ka pag-usagi ka ruman. Agito di continue ma. Ngay no na miya pakay kabesta adna order syar'i na kapag potol no kasambayan nakaka ibarat yan anak pinanagot to kay lang at sugunji oy nakuha kang sugunji ay sasambil na do gino ka na bidewa ko nakasi ka bukukuan ka posisyon ka natatanos na yung sambayan ngay no nakagi order syar'i kapag ito ay dapat yun siya buti ito. O datan itu tiruan nagapagay miyangin turka kate makapugubdes ako mapiruman.
Nadi, kenapa begitu? Basta udur syar'i. Nah, pakai bebenar kon aso kasembayang sasuna. Nadi kaden bekasakeb, dikan bekasakeb mapasa Fatihah. Di besta sambayang na adna sakebir. Api sunat. Da besta sambayang na sunat adna beka sakebega. Ayah buat dikepakai sumaka benar sudah kisah biar. Oi, nato pamana dikasih bagi ada kena kai murais. Nau dikasih maka benar. Mia nakis sambayang goto ya mia nakis na dema kompleto sa sambayang goto. Ayah buat dipakasa benar sudah bani kisah. Nagis kan apa dengan kai kisah na kailangan na makasa bagapi sunat. Oi, so nabi naira di semeda sunat tahajud na temaknya Quran. Nah, mana ingkar kami, mana ingkar ka ayat, mana ingkar rakanaya agu koreksi ningka rakan. Umaka untul ka makun ibelas, mana kun ibelas asalawat. Allahumma salli ala Muhammad fi awwali kalamina. Allahumma salli ala Muhammad fi ansati kalamina. Allahumma salli ala Muhammad fi akhiri kalamina. Giyana kenapa ini dua nabi? Dua ini bahasa Amrano na pia kau gitu benja bahasa Arab. Oh, nama pia punya salawat tu. Mana nak kakak? Agi question nak mana nak kakak mamu? Oh, ayah mana dia gaya Allahumma salli ala Muhammad fi awwali kalamina. So, pengening ko Allah so kalilintad na mambagino Muhammad sa pakang barakatan niya so pagani petirunan. Oh, ang ginawa mana? Allahumma salli ala Muhammad fi akhiri kalamina. So pengeling ko Allah so kalilinta na mambagino nabi apakang berakat niya so kepusan ko petirunan. Oh, ang ginawa man. Allahumma salli ala Muhammad fi akhiri kalamina. Allahumma salli ala Muhammad bi adadi kulli dzikrin alfin marra. Nah yang maknanya na ya Allah napakang berakatan kaso salawat kenang gibu-gibu na kada kalian na salawat. Na pengiro kang gibu-gibu ni dekong ka 20 Oh, mana nga alfa marra ng gibu-gibuan. Mana alfa ng gibu-gibuan. Tama na ito na ayat tasbih ka na yang kada-kada kan lang niya. Sudi nga di dua na sopa ka yang nga bekong kaya pirati man. Oh, ayat penuh sayo pa masagi alfi na mga uli ayat budul begiran na. Panas bikin asal absilawat ka pala di kami minta sa TV. Allahumma salli ala Muhammad. Miya timba kung dipilih ito lapid. Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad. Di ka di silawat ka di kami minta. Yeah. Nah, pada question saya na antuna igira adita di tehayat. Bakailangan akasasapangan abukta. Apia igira sisi ita usul awalaita anto na igira adita di tehayat berkailangan tehayat na suku ano di katehayat na gitu ako ano katehayat to berarti yang kailangan natin nakasapangan suku kita kan mabelong sa hato kau adi ka di sumpa ya ato na bisa gina na benamia pamasani wamu kena saya buna kau upakan na ya dari buna ini dito buki ya abis tamu kena kan ini tapo oh api ati gina tau sawalay api adid na tau sawalay na basta sumpa kan na kailangan kung dito kan imitar adi ka pa kayo bakati tau paululuwa adi ka di sumpa yan imato na mindu dia kay kakasulutan benar pakabugainya apa kaisi kami apa sa question ini bugera na ida patio okay daban yu lili patio agi keptir unakan ay manto na raja bi manto langu ni manto aman na tatarimaan
Nauban niyo pa kasi sa radyo beka, only 1 week. Sa isa sa kapitugo yan lang sa gigi radyo. Napanaman naman rin niyo kapag umartano siya, katulog siya saban, aron kipantag at kiplistan ko pumatay. Na may po siya saban na pinaraw itanong kami yung masuramatan. Nakataya si kakasulutan, uban na question niyo, nauban na pakaisiin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagano na rin, guru, anto na yung mga hukuman, ang ano na, iba na tigila sumiyatay mangingipin sa bulawan, kakadya guwanin na anak kilay, ta sila nga tad na bulawan na nga riyan. Anto na yung mga aturan ito, hindi ko man yan nakapatay, matutagun ito. Aya pa kay ikakasulutan ato na sumiyate ang bulawan na aya ko kuman yan na kuweno na kamo. Kakuano to? Adi ka pa kayo baro talonan. Na ubami nila bang ako pang kayatong usan na pangilayan sa kita makalot na kuweno no to. Adi ka pa kayo ubaadan ilabang namita talonian. Kaaya isik sa kumiyate adi mo tamin talonian. Oh. Nasa postiso na kuduumban. Akan nabuto pa djalawas yan. Oy, basta na pikiran na basta amiya bagugulawas na ipilubang isutaw na kailangan na lang unungguin. Tamang ko tato, na upama ka nakakakono tato na guunong jo tato. Basta mi bagugulawas na basta ipilubang isutaw na kailangan na mapukaso. Waru bangun speak agere niya. Na aya kesuan na mapemang niya rila ko Allah ka juga de. Oh, mapengni rono tari laga juga de. Nagito buwari guru kami pakai siya kan na magkakuan. Santo ni batang miya kapasad. Ada mo lagi guru yang tapake sa uno mga ababe nagilaw na miya kapasad siran magabdas sehadat ta. Abawang kailangan nakasasap mga bukiran. Itu Kata bisa na may kiusan mamun. Betanu lima kau kukulaw ada. Oh, nanana basta apagabedes ka. Oh, basta apagabedes ka na kailangan na kuana subain na kataw niyo antunay aura tubain na subukin. Oh, ay. Na basta siya datakan na kailangan na din nakilay ko aurat ka. Asyhadu an la ilaha illallah ngiro kaya Allah. Pada kong ka ya Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin ya Allah. Penginingkur kaya Allah pedang aku yang makataubat. Waja'alni minal mutatagin na pedang aku yang ngasusuti. Nang pengiro kaya Allah pedang ya Allah kung yang kataubat ililiw nga bubuka. Oh ay. Kailangan na basta penaubat ka na supo din na berkaki komento Allah. Nagiti kulo la na. Na okay. Bada pa na ciruman. Antono to ale migira lagi duto berat na tiurog tako kagagawin na miyaka na taka pasimbayang ta sa subo. Antono so mbebengala antaw pama. Kailangan akan doon ta pasambita o kapakay agitod ni isimbayang ta. Okay. Aya bu di kapakay isimbayangan ditar na kaya najisan. O sigurado ka asunditan na kanada abaw najis na api ang amini iga na kapagay di isimbayan. Sa lagi di mampu walay, igil apsimbayan nga walay nga. So para madali ka, na banga pipi so para madali ka, di niya kay gamang ito sa walay. Okay, na ino nga pisimbayan nga so para madali ka, sigurado ka ada najiso. Na lagi di mampu ditar, api ang ipakaturog, nasa sigurado ada najiso, na ayang insulote sa mo na, lagi ito isimbayan nga ka. Okay, o di, naudi ka mo ko na asar ka ato na ba ini na kasasapangan niya sa intero lawas na gito ni sibeng na ka asar ka the bone najis. Oy, na maliwanag ito chiro man. Na ubada na antara makaduo. Oh, nawi. Mato na pamangnitan no sa si Allah. Na penini at kanu pipiya ka pitirwa ka natatarima ni manto ka nas di operajo. Amiya kada-kada kaliman to malaikat atong motorong sa dunia. Pagilin tanwiran sa manayao. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Allah pagninamir ka ya Allah agian ka ya dia medikat timu-timu. Adi medikat te'ling.
Dia medika seminar pagusay nami suagamang kaya Allah. Na pagni namir kaya Allah apadengay ni ko mga amal nami at yarima kaya Allah. Kadna nami makalimuna pagni namir kaya Rabbal Alamin. Mga manusia kami tanto kami mga lulubay paratiya. Tanto may to kalak nagu ilmu ama papadala kami ya Allah. Naron misa sabab akap karibato katiru amin na usugal kami. Na pagni namir kaya Allah iman to natatarim ang supang ni kaulan-ulan na Rajab. Na pengni na merka sulang ulang wanu mini surat na mini daftar sa langit takaribatan nami na pengni na merka adi kami penemakam bela-bela na palengkar kami rilaan ya Allah. Karena nami na sumya matayr kami lagi dumiyang awapatar kami na mga inaami anta ka mga ama ami mga bebu ami mga bapa ami mga tengedemi anta ka mga wata ami na pengni na merka ya Allah sumya awapat kira na palapaleng kasirar kami pakadaya asiku mga kubayran ya Allah. Karena nami makalimu na masaling gagaw na panginamer kaya Allah agyang kai adarpa. Akapapadar manar kami. Andedatuan nagupaguluanan agyang kai. Auri penaka ababayami asi haja siti naila. Na panginamer kaya Allah. Abelu yang kaagyang kai ngadapakang barakatang kaya Allah. Yagya belu yang kaagyang kai ngadalakain kaun so pinto anu limu ka nagupinto anu risking ka nagupinto anu kabarakat kaya Allah. Ya Allah na pangni namer kaya Allah aging kaingida ka papadalman ra kami na lindingang ka kumay tumala awidaakan lindingang ka kumay tumala amurala lindingang ka kumay tumala tiuba lindingang ka kumay tumala paniyakit sa ubaad na kapapantaga na pangasasakit ra kami na pakabugrang kasiran ya Rabbal Alamin. Hikad na nami makalimu na pangni namer kaya Allah apakang tangkar kami aging kay ulan-ulan arajab napakambala katakar kami sa ulan-ulan asyaban na palapang ni namir ka palapalaya kaming karampain ko ulan-ulan Ramadan ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah pang ni namir kaya Allah sabab sa giyang kaya seminar akapa ayam anan niya na umandun sa ula na matimo kami pag-usay nami si isuagamang kaya Allah na sabab pa din sa panagunta managiyang kaya mga datu ami na panagunta manang kaya mga baiyami na paguluan ng sila nagiyang kaya mababaloy uluan nami abigan ka sa kadato, nabigan ka sa menang, nabigan ka sa power, agyang kaya si Hadjo si Tinayla, as kanya ni mababaloy amuay menda, kudi imidikat tenutanura ko yung dami, na pangninamir kaya Allah, abalasing kau naya si isa dunia, balasing kau naya si isa gyang kaya dunia, pangninamir kaya Allah si Haji Nayla, nalakain kau sa pinto anu limo ka risking ka kabarakat kaya Allah, apodun sa mga pamilya niya na mga pagarin niyan, naguging kay ng banggigid aya maanan yan na pagulunan yan ya Allah sa lidas na kasiran ko may tumala awidaakan na may tumala atiuba na may tumala problema ya Allah sa pagninamir ka apala-pala kaming kanapaka pagintawa sa kapagintaw akalilintad na kapipia ginawa ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditaduli malilila yung Oh, kaya naita niya sunod. Yung siya, yung bigyan nasala ko tayo. Hindi mo ito. Kadinayla. Nakaw na kaya pag-buwan yung nanan. Nako ta, kasama ko kung nuto. Nabuo ba ka ang pakasabi? Wasi siya ka pa. Nado ha, kami ang nagsira. Mama ko kami dyan sa pagkatabi di ko na. Wani na mabuha ka mo. Anak. Sumiyang ang una na limu jiran wala rea limu. Ari na jira mo ke suwayan na ditaduli pa mga misira. Dito na katawan.